لآلية كدنو بدروشما چاند روح دموكراسي وبيرانينا جلانه يكتيارو شنبيرين رقا إيروش داني سبهي لنافندا چاندو هنرا رقا كونفرانسا خويادية ميل دارخست. كونفرانس به امادبونا سازين سيفيل بارتين سياسي ريخسنين جواكا دموكراتيك يكتيارو شنبيرانو تفجرا جواكا دموكراتيك هاتل دارخستن. كونفرانس بدقية كاريز گرتن جبوگياني شهيدان دست بكر بشترا يكتيارو شنبيرين رقا ريفابريا چاندي و كومليا جنان آزنوب يا آخوين هروها پرسپكتيفين ريبر آبوهاتن خوندنو بشترجي سينفزيونك دربار خباطا سالانه يا يكتيارو شنبيران دهات بيشاندان. اليوم يحضر هذا المؤتمر نخبة من مثقفي الرقة. هجمارك جروشنبیرین رقایه و رایداران دوی کنفرانسه دا بشتار بونه جبو چالاکین دما پیش برنامه که داگرتی هاتیه آمده گرن. هروهات سالم بوری ده ما چالاکین گریده روشنبیری جنو جوانا لدار خستن. امتخازن روی رقایه ی روشنبیری جنو و در بخینن هوله. احدى منابر الثقافة وعواصم الثقافة السورية. هذا الكونفرانس الثاني لمثقفي الرقة. دو کنفرانس دویمین ده مکسایت نو ورح راست آچاند و روشنبیران رقایه دید. مهیز کرد که ام بسایه و روشنبیران ام به اولاد جین. بظل هؤلاء المثقفين